dong ngope nih butuh kita. Nama siapa? Ya, ngulang dong B. Ondos nih banding siam sektor onom. Ya, terima kasih tene. Bani kita sektor onom. Tek dong homa kita na produs tongko non dalape dasban nami pengurus sektor. Boy ipaduga kita isina dok bergabung ijon. Adong hukirim bani situ weldian. Ama bani sektor onom. Situatinus Purba, Bapak Jalan, Pakon Bapak Marder Saragi, Pakon Nalan CI. Badong kukirim pa ni Weniham. Oke. Mau bahasa. Oke, jadi secara umum mak bani itu khusus nih ya niombah tahaganupan perekonomian terlebih teh berkesehatan hitaganupan. Oke, Mak. Retreat nih Inang mungkin tanggal 20 sia atau 20. Ya. Hu puncak malah ben kurang nih jadi langkah ada spesifik tempat. Iya, Pakon rapat koordinasi distrik itu tanggal 20 wali 20 sia atau 20. Ya. Pendeta. Ya. Oh iya. Ya, terima kasih mahoba tahaganupan masuk ke hitama acara pertongguan ta. Dirihan nami hubat tahaganupan saat teduh. Amin. Ibagas gorani na ibata Bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus apa tondu ina pasing. Sitok palangit pakon tanoon. Amin. Mandoding maau bani Jehovah, ay marmulia tumangdo iya. Kuda pakon na mangajak si isang pakon do hubagas laut. Jehovah do hagogohonku pakon dodingku. Anja iya do hatuahon bakku. Iya do naibatakku. Pasangaponku ma iya. Naibatani bapakin patimbulonku ma iya. Marmulia marhite hagoguan do tangan siamunmu. Ham Jehovah. Tangan siamunmu indo. Ham Jehovah. Manropuki musuin. Marhite hatimbulon ni hasangapunmu iraseihon hamdo namalawan ham. Ipadalan hamdo ringismu membuiskon sidia songon anggala. Yombuskon ham hosamu. Gabe ilok gopi. Laut sedia. Bogap sedia songon simbora. Hubagas bah nama jangin. Isema songon ham ale Jehovah. Itong-atongah ni sagala na ibata. Isema na songon ham marmulia ibagas hapasingon. Jombut ibagas pambahenan si pujion na mambahen halongangan. Martonggo mahita. Ham Tuhan Yesus bona ni malas ni uhud. Pasu-pasu apa haguluhan. Pujion nami do hamba ni panorangon. Halani iojur jana ipargogoy ham doha nami. Gabi terbayan hanami marhasa daon rapakon ham apa hasoman nami. Say maido mahurmu mangidahan nami. Jalo hamma parsombaon apa pamujion nami. Amin. Mendoding kita. Mendoding kita, haleluya nomor 402. Bait na parlohe pakon bait na paduahon. Tabi bani bamu ketua sektor opat anggo boi hanami na share screen tene.
Tuji manai batata bayanan napasing niin. Bai parata samuliaonin. Haleluya, haleluya, puji manai bata. Pasangap magorani, halani pambahenan niin. Apakon hagogohonin. Haleluya, haleluya, pasangap nai batay. Pahata mata rumpit ge arbape, irandu pakon gondrang husapipe, iriko masaru nege sordampe, sonaya pakon ogung marololbe. Puji ma rumbuk ma bain parhatani parugasin. Sombah ma marhite honi doding ngalur lurijin. Timanai batata si pargogona tarsulurin. Parsimada harajanin. Haleluya, haleluya, puji manai bata. Pasangap magorani, aleganup na marhosahin, ningon rup mama mujijin. Haleluya, haleluya, pasangap nai bata. Pahata mata rumpit ge arbape, irandu pakon gondrang husapipe, iriko masaru nege sordampe, sonaya pakon ogung marololbe. Puji ma rumbuk ma bain parhatani parugasin. Sombah ma marhite honi doding nalur lurijin. Membaca teks ambilan minggu. Kangar hitama hatani nebata natar surat bani 2 Timotius 2 ayat 1 sampai 10 tolu. Sirsir marsitaronan songon tenterani Kristus Yesus. Hampe ale anakku, margugo maham marhite hidup ni hurni Kristus Yesus. Anjaha nabi nogemu hunbaku ilobe ni bue saksi, ai mapada subani hasoman hatengeran ni uhur, nabui mangajari halak naligan. Ramaham marsitaronan songon tentera ni Kristus Yesus nabujur. Sada tentara naman dalam kon tugas, sengra ia taralit bani urusan gulu siganupari, ase harosu ia bani kopalani. Halak si parlumba pe, seng boy jupahon sortali rudang ia, anggo seng pambalosi ia bani peraturan di. Si parjuma natorik marhorja, aido na patut parlobe jupahon gogoni juma ai. Paruhurhon ma nahua tahun in, ai beren ni Tuhan Indo bam ahuran na ibagas haganupani. Padingat-dingat ma Yesus Kristus na do pinapuho humbani na mati, na humbani ginoper ni si Daud domu hubani na huambilan kon in. Marhalani hon sido ase marsitarono nau, pala hon nagari hon songon parjahat,
Tapi hata ninay bata seng targarihon. Tapi hutaron do haganupanin halanina tarpiliin. Ase diho sedia maruli bani haluan na ibagas Kristus Jesus apa hasangapon si saduka ni dokahni. Hatengeran ni urdo hataon anggorap mate hita pakonsi rap manggulu mahumahita pakonsi. Anggo sabar hita manaron rap manrajai mahita pakonsi. Anggo iparnalang hita iya parnalangon ni maagi hita. Ialang pe hatengeran ni uhur hita, hatengeran ni uhur do anggo iya. Aiseng tarpanalang si diri ni. Martua do na manangar hata ni nebata anjahan na manibagas konsi. Amin. Ando ding kita. Ando kita haleluya nomor 326 ayat bait sada 2 pakon 4. Tenterani Yesus maju maturus porsen masih langi ase monang ia puang lima saihut kon masuk kamar porang lawan musumi tenterani Yesus maju maturus saya jangkon Yesus ase monang. Gebue namasa salpu doganu puriani Tuhan sai tetap teguh kita sori dadu napi nilini Baidalani Tuhan maju maturus tenterani Yesus maju maturus saya jamkon Yesus ase monang. Di aku bata kedupan Bapak Inang se pasada hita mahurtai bagas tonggo hita. Tongon Tuhan na pinilihmu jana na sinuruhmu duhanami. Gabiten teramu itong atong ni dunia on. Aganupan tardilo duhanami Bapa. Banipan orang on si holjalon nabi duhatan na hubab. Pagulpahon hajung-jungan na sebagai halak na porsay. Karena biar ko kanami mauhur pikiran rosi tundui nami bagas kuasa na humbamu maparguguhi mga jari hanami. Asetongon ahape na ibugi hanami bani boringinon maparguguhi memberi malas ni uruban nami ka. Terima kasih mabamu Tuhan.
Iponduskan nami matonggo panginduan nami on. Pitah ibagas gorani anakmu Yesus Kristus Tuhan na. Amin. Yar hubata Bapak Inang nah hinargani Tuhan ta boido humay buka hita bibelta umbani poda saplonom ayat saplonom das kubani ayat 20. Alani bahasa hita secara responsoria doon ninur nami si bondoding malah huli namang gulu maik ni tene. Membasahon ayat 10 pitu huli hita haganupan ruk membasa baniyanan tabi. Udah saplonom ayat saplonom des kubani ayat 20. Jar ang gunung madapot asya ibuka kanami bahasa nami lebih judul begal ni. Udah pasal hapentaran apa hadaulaton ayat saplonom. Jupahan hapentaran diaran doai kumbani omas. Dapotan hauhuron harganan kumbani pirak. Dalan ni halak parpitor doai humbani hajahaton. Anjahan nama kergahon goluni ijaga do lakah-lakah ni. Perlu bini hasil daun aima gijang niuhur. Anjaha pangenjengon do perlu bini hadabuhun. Diarado mertoruh nihur rakon nama sombuh. Ase marbagi taban-taban rapakon halak na jukat. Halak nama rimbagas konhata dapotan nama diar. Anjaha martua do halak nama hatengeran bani Jehovah. Amin si berjaima dasni. Shalom horas mahubata haganupan Bapak Inang nah hinargani Tuhan ta Yesus Kristus. Ipondus do hubata bani panorang on aima hatan ni bata na tersurat tumbani poda Amsal. Marhitihon ni topik mingguan ta dihut manaron songon tentara ni Kristus songon duding ta nokanay. Nasama soman ang gusukun hita ni jado kira-kira lebih tinggi hapentaron do atap hahurun. Hapentaran atap hauhurun. Halani gati salah memahami kita bani. Hapentaran pakon hauhurun on. Hauhurun atap hapentaron. Auhuron. Auhuron kayaknya. Iya, anggota pentaran kan enggak semua orang pentar. Kayaknya. Tapi pakai kita bahasa Simalungun lo beda. Iya, auhuron Pemaknaan kayak. dalam bahasa Simalungun. Hauhurun atap hapentaron. Ang gulang ni jam marasunan na siyam. Maruhur atap pentar. Ang gudo mamaruhur boy may pentar. Ang gudo pentar Maruhur. itu maruhur. Iya, maruhur. Nah, pentar wape tentu maruhur kan. Aku maruhur udah pasti pentar gitu loh. Udah maruhur kan udah luas itu. Gua kedua sih mau pendeta. Iya ya. Jadi anggo bani bahasa Simalungun memang terkecoh kita salah memahami kita mengarusi pasal hapentaran. Hapentaran kan lebih bagus pikiran ta sonari hanya berpikir kemampuan kita dalam menganalisa sesuatu. HP ini bani bahasa asli ini pakun bahasa Indonesia. Hapentaran disebut dua sebagai hikmat. Ya, hikmat. Makanya HP kon dapat do HP bani bahasa aslinya si boy. Berbeda do HP H2 si on. Jadi dia pakai kan hapentaran pakun hauron. Ternyata anggo humbani atas dasar katani anggo hapentaran aimai sobut sebagai bahasa Inggris doa laku boto huma bahasa Inggris tapi tidak wisdom hikmat tapi anggo hauhuron disebut bani bahasa Inggris aimai knowledge pengetahuan do HP gabi terbalik usia bani bahasa Simalungun makanya gati terkait kita bahasa kita bani bahasa Simalungun gabi ya tahun kita do bagasan usia hauhuron marimbang hapentaron HP ini bani dasar ni hapentaron on ay mahikmat. On man ay sobut ay si bere-bere ni naibata. Karunia ni naibata. Jadi marhite hapentaran do HP ini jolmain memberi hubutu kubani ibagas namar parlahu. Agi ibagas namaruhu. Anggo
knowledge atau pengetahuan ai na boleh dipelajari lo ape. Tapi anggo hikmat tidak ada yang bisa mempelajarinya ini. Halani hikmat roh ni na humbani Nebat. nai bata. Tentu sonare domai botok kita anggo suruh memilih ne jadi no perlu bamu. Berarti Apentaro do, hikmat do, atap hawuron. Pasti sonare kita makatahon apentaran hikmat ma. Halani aido si bere-bere ne bata nala homa pergugoy hita. Halani bani teks taon aido homa nagabi pengakuan ni si Salomo. Pengakuan ni si Salomo bani ayat 10 onom isobut do takas bahasa jupahan hapentaran diaran do ay kumbani omas. Diaran do ay kumbani omas. Berarti hapentaran on diaran do ni jupahan hapentaran marimbang omas. Napaduahon dapotan haupuron harganan humbani pirak. Berarti ada umur tingkatan ni kan. Tingginan do tetap aima hapentaron hikmat si bere-bere ni Tuhan na bata. Halani yang gua hauhurun PI pengertian disebut di bahasa Inggris knowledge ai boleh dipelajari kita, kemampuan kita, kecanggihan kita, tapi boleh ai gabe padokon derita humbani Tuhan na bata. Tapi anggo hapentaran yang maksud bani teks taon adalah merupakan sonaha do tongon hubungan tarapakon Tuhan ini. Halani hikmat ini datangnya ketika kita marsaur pakon Tuhan ibere na batama hapentaran hubata nalahu mangarusi nalahu makerjahon nalahu mapergugohon haganupan gulmit ni guluh taon. Sonari porisukun hubata diaran dong hata diaran jupahan on diaran humbani omas dapotan hauhuron harganan humbani pirak. Natuari pedong lumar cerita sada inang sada gadong naibolgang diaran dugan ay marimbang gulay halani jupah ni gulay on halani panipuon nah ada membahas onay itu sebenarnya kita ya tuh siapa kah iya napalak kami na mga sih atap sada gadong na itutung na dapat marhite kejujuran diaran dugan ay marimbang si panganon na nagtumang na jupakon hita halani panipuan ay manini ang gubata ahdo diaran tonar ay makira-kira makna niya gadung ay atap ahdo bahasa non ahdo diaran do gadung itulah daripada penipuan makan gulai. Diaran magadung na bagas gulo to tene diaran do udah-udahan rapakan parinangon marimbang marmobil mewah rapakon parinangon ni halak kira sunay tini diaran may pakon parinangon tagi udah-udahan kan artinya diaran ada perbedaan ijay tapi si diaran na isobut ni Salomo ijon sebenarnya haduasyon no madapok si takas di beto kita Salomo adalah halak na nabayak do iya omas bahak do omas ni hapentaron pe adong do humabani halani ibere na batado hubani hapentaron sangga isuru dia memilih kan nejado ibam hapentaron do atap habayakon dong na magkatahon kan halin do babayaki ay jalom hapentaron gulang bayak kinani ya bayak manado jaloon dinidi tapi ternyata marhiti hapentaran na jinaloni na humbani Tuhan na bata dok ni gabi mengalir bang kung matis onong duay ay tuloy kan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarnya maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Artinya parlobe do ijalo iya hapentaron ay dok ni marhitiun ni hapentaron ay do na ipakai ni ibagis na marhor. Jadi ada pengakuan ni Salomo doon hutong-atongata inang bapa karena dia sudah mengalami kedua hal on. Bayak do iya, pintar do iya. Tapi dia sampai kepada kesimpulan ternyata jupahan hapentaran diaran do ay humbani omas. Jupahan hahuron harganan do ay humbani pirak. Ay pengalaman. Jadi ibanding-banding kon ni sangon lagu ni isi do gay parel do. Anggo parel o jadi ulang dibanding-banding kan do tini. Tapi anggo ibanding-banding kon ni tay don ternyata diaran. Sonari anggo isukun kita ni jadi no perlu bata sonari. Hapentaron do atap omas. Habayakon do atap memang pangarusion.
martir situasi ini mah Bapak Pendeta. Ala ni saudari om tangga juta 20 juta. Ya, oma saya mah lebih, oma saya boleh putar-putar nih kan martir on. Tapi ternyata pengalaman daripada Salomo on mengajak kita untuk memutuskan memilih harga nando HP taron ai, hauhuron ai, marimbang nalikan. Masih halani banyak ayat 10 itu ini halak na pentar, halak na maruhur, pasti pitor ilu bini Tuhan nebata. Baru halak na pitor ini ijon ai ma tongon-tongondo ipadau diri ni kumbani hajahaton. Berarti na pitor na pentar na maruhur ipadau do diri ni kumbani haganupan hajahaton. Makanya kembali no kanayai kan berarti hapentaron ay hikmat ay parsauran tara pakuntuhan na ibata. Dopni ipadaw kita mahaganupan lakal-lakal ni gulutaon kumbani haganupan hajahaton. Halani ay do na hinarusupon ni na ibata. Tapi ang habayakon do na gabi na parlobe iparayak kita, bodo gabi madabu kita, gabi menghalalkan segala cara. So nahape asal madapat omas on. Boy magabi do horhita hubani hajahaton. Halani tujuan tanong kanayay ay ma pasal habaya ko noon. Tapi lang salah ko manggo bayak. Ang boy bayak manamin ganupan hita. Salomo pe bayak do. Lang siyo lahatanon nami lang jar ang bayak lang. Haganupan diar. Tapi pengakuan ni Salomo doon. Hadwa si dong bani hapentaron pakon omas no kanya. Maka halanya ay hapentaron on mana mengajari Salomo dalam mengambil setiap keputusan di dalam kepemimpinan di sebagai raja. Ondo nama perguguhi lang habayakon ni. Agipe bayak iya, agipe sonaha pemimpin batta bani panorangon. Pori bayak pa iya kalau dia tidak bisa mengelola dengan baik, ay gabi si hataw ni Jol madusiay. Artinya harta itu tidak bisa membawa so, istilahnya sonon. Anggo hapentaron ay marsora duay. Tapi anggo omasay sip duay. Habayakon ay tidak akan. Sekalipun sekarang manusia deba-deba mabiar mangidahalak na bayak. Anggo sahak na bayak itangihon. Tapi anggo sahak na sonoy biasa do, uli may. Tapi ijon konteks nih isobut ijon ternyata hikmat itu yang membuat Salomo mampu kita ge persoalan nih dua naburu kan na memperebutkan seorang anak. Lang masuk akal sebenarnya nih caranya kan hikmat itu seolah-olah tidak lang logika. Makanya hapentaron ijon na humban nebata ay memang tidak mampu kita jangkau secara akal dan pikiran. Sonay do homa horjeni Tuhan bani gulutaon lang terana hita mariti pikiran ta. Maningun na tanda hita do nebata, dohor hita humban nebata, maka kita akan mengerti segala jalan-jalan Tuhan. Nah, kesimpulan humbani Salomo anggun ini memang bagi dua malah nyombah ini kan lang logika biaya lang masuk akal biaya. Jadi hanami mendalami ternyata hikmat itu memang jauh melebihi daripada cara berpikir manusia, logika ni manusia. Tapi adong do horjani nebata ijai. Halanya dong persauran nih. Karena humban nebatan. Sonahado kita membandingkan mengoreksi on pikiran nebatado on atau pikiranku sendiri. Setiap kita mengambil keputusan nahumba nebatado on atau nahumbaku sendiri. Ternyata hikmat na isobut ni Salomo ijon isobut jelas-jelas ay hikmat itu datangnya dari Allah dan kita terus taat tunduk di hadapannya, maka Allah akan memberikan karunia hubani kita jolma nalaho makurjahon memberlakukan orang-orang yang tertindas halak na etek, halak na masombu, halak na bayak, semua ia jari kita ibagasna marparlao. Jadi hal ini ay takas ida kita jon orang yang berhikmat dijauhkan dari segala dirinya humbani hajahaton, tapi anggo halak adong isobut bani ay 10 walu duay, tapi anggo halak nagijang uhurni itulah awal daripada kehancuran. Mungkin bahado kisah-kisah tentang orang yang sombong itu dopni gabe hancur maseda. Isu bahanami menggali Salomo, apakah Salomo masuk dalam kategori sombong?
Karena pada akhirnya Salomo juga jatuh kan pada budu iya. Halani naboru. Halani parinangon ni gabi sembah ni use. Naibata naligan. Jadi merhition niya kan gabi masih ada duganupan. Doko sisi Salomo pesi terpecah dua kerajaan Israel. Sangga Daud sangga langa dong depe. Tapi doko si Salomo ijon mahancur ma kerajaan Israel. Alani doma Daud ia humbani harosunai bata. Makani hikmat on berarti tergantung persauran pakon Tuhan nebata. Doko si putus hubungan talang kita bangun hubungan pakon Tuhan nebata. Namar horja ijailang benebata tapi pikiran ta sendiri. Uhur tamando iparuhur hita bani panorang ay. Makani boy hita gabi madabo Daud kita humbani Tuhan nebata. Ayat 10 siya pe isobut doma perbandingan diarando marton buhur rapakon nama sombu asemar bagi taban-taban rapakon halak na jukat termasuk soal hapit toron aidu na idarami ijon. Hikmat itu bergantung kepada hapit toron nalang rama korjahon na jahat. Jadi baik perbandingan nih marturuh niuhur rahanan rapakon nama sombu daripada merbagi taban-taban rapakon halak perjahat angguna idapok kita on pasti bahatan mana merbagi taban-taban rapakon halak na jahat anggo soal hutungan tapi ijon rapakon halak nama sombu tapi ijon ma ituntut kubata sonahado tongon hita hajong jongatta. Nah terakhir halak nama peribagas kon hata dapotan nama diar anjaha martuah do halak nama tenger ni hurbani Jahova. Jadi nomor tua lang isobut ijon na begal omas ni, na begal pirak ni. Tapi nomor tua ijon isobut ayma namar tenger ni burbani Jahova. Asigat hita ma cara pandang ta, asi mertua hau tene, mertua hombiah, nyombah mo sonon, mertua ko, duma sonon dapat ni horjamu, mertua ko sonon. Jadi terkadang pola pikir kita maka tahun nomor tua ay halani na dapat kita ni tanahon. Apa ini Salomo mengatakan halak namar tua ay namar tenger ni hubani Jahova. Jadi jelas isobut ijon hubata isido halak na martua ay. Jadi ahadu naga berefleksi ni bata bani panorangon inang bapa na hinargan itu hanta Yesus Kristus. Ahadu sunari na iparsita hita bani guluta. Dohor pakon na ibatado atap dapot taganup na dong ni tanohon. Halak na makargahon hosah ni halanyaw ay doon na jupahan haguluhan. Isinamagwan ho sa halanyaw. Isinamagwan ho sa halanyaw ay doon na putan haguluhan. Tapi ise naharganan ba ni hosah ni marimbang na bata isobut ba ni piga-piga hatorangan ay ternyata lang ay najupahan. Sonari ahadu na iparaya kita itanohon bapay na. Masa pandemi sonari abalagi on duma sampai berlalu 3 tahun ahadu hulinan. Apalagi dong isu-isu lau krisis moneter pada tahun akan ada kan ekonomi yang sulit beberapa tahun ke depan. Jadi yang gudop usia itu, gusunai jenis dapat tupu marta diri. Gitu sana kita berpikirkan itu adalah cara kerja yang baik dunia minai. Ada perencanaan untuk itu. Tapi anggo sopat ma ai iparaya kita lang homa iparaya kita sunahado kita mempersiapkan hauronta. Boy dudong pebata ganupan tapi madabu kita. Lalap gamang kita, lalap gagap kita. Jadi hapentaron on memberikan ketenangan tapi anggo habayakon ai lang boy jaminan ai memberikan ketenangan agi hubata agi ahape lanyai on dos mahatani Tuhan on hubata bapak inang asitongon sebagai tentara ni Kristus. Sebenarnya yang gue ikut komita ya aduh kita ni tentara ni Kristus on menaran songon tentara ni Kristus dohot teksta on kan ternyata maka jongjongkon namadear napitor menaron buidu sitaron na jupakon hita buidu gabi ibenci hita buidu gabi langadong hasomanta. Tapi ijai ma penderitaan yang kita alami, maka jongjong ko na perlu bani Tuhan ini. Lainai martuah mahita haganupan, martenger nihur mahita huban nebata, jana jupah tamatongon hapentaron hauhuron, rosi toruh nihur ibagas gulung taon. Amin. Martonggo mahita.
Terima kasih ma bamu Bapa na surga, malah suhur nami Bapa angko ipasingat ham hanami bani bornginon. Najabi etongon nabi Bapa singat-singatmu, langadong na marosok ka mangide isip sigijang uhur, na makorjahon hajahaton. Alani ay sorapi ham matongon hahuron nami, pikiran nami, tundu nami marhiteng ni hapentaran na humbamu. Hamdo naman layak kon in hubagas guluh nami, hubagas kepribadian nami. Asa setiap ahatan na luhar, pambahenan, cara pikir nami, cara merespon segala sesuatu, ham matongtong Bapa na mengajari. Asa tongon haganupan maperdomuan hubani haroso ni urmu, lang halani guguh nami, lang halani ego nami. Tapi semua kami lakukan karena kami benar-benar Tuhan yang pegang kendali atas hidup nami. Halani Bapa ipondosa nami mahaganupan, na boy hadir bani jummi tingon, asipelang pala sa dia namin Tuhan, marimbang buhay ni pagurin ni kurimu, atap na ibagas kesibukan si dia lang tarban si dia, atap ibagas keterbatasan homa si dia Bapa, lang buhirup ka namin marsaw. Kaya na ito tapdo ha, namin mangelet ko bamu, paso-paso na humbamu, kuasa hidup ni hur na humbamu, tetap mamasu-masu maperguguhin si dia gano. Ijalohan namin mahatamuan Bapa, ipahusur-husurhan namin maibagas uhur namin, asi ay mohal namin, mandala ni guluhon, ibagas nutap martenger ni hubang ibagas Yesus Kristus martonggo jana martarima kasih kana. Amin. Manduding mahita. Haleluya nomor 107 bait na parlube pakon bait na paduahon. Ya, masuki kita doa syafaat martong pemaita. Puji-pujian pakon terima kasih sembah nami hubamu hamnai batanai surga Yesus Kristus sunai geton tidak pasing nadok marmudu-mudu narap makasomani parguluhan nami manipat ibagas nasadarion ibirhamdu hasehatun huban nami yang Tuhan. Ibirhamdu panorang huban nami sunay age guguh nalah makperjakon haganupan korja nami ibagas nasadarion. Terima kasih katanon nami huban muli Tuhan. Badi hikmat bijaksana na ibirham huban nami.
Jana elek nami hubamu Tuhan, bani haganupan horjani horjam hanami bagas nasadarion. Mamasu-masu maham tongon ale bapa. Asibui in gabedalanmu tongon Tuhan. Mambere malas nyuhur itong hatongah ni perguluhan nami Tuhan. Bapa nami nai surga, bani panorang on, terima kasih hatonan nami hubamu. Boy upe hadir hanami, bani panorang on, marhasa daun pokon ni haganupan hinaholongan ni hurnami. Secara khusus pagurimu tongon Tuhan. Sektor 2 opat pakon ni sektor onom GKPS Cililitan. Malas duhur nami Tuhan. Yojur ham ope hanami berpartisipasi di hutbani ibadah pertongguan nami. Sehali saminggu bukan setiap hari ini. Patut do namin tongon Tuhan lebih buai hanami na hadir mandihuti ibadah pertongguan nami. Posaya do hanami Bapa takas do haganupan keberadaan ni pagorimu ilo-ilobemu Tuhan. Halanyai ale Bapa, ilekon hanami hubamu asebani pertemuan-pertemuan berikut nih. Ujur ham sidia, ujur ham hasoman nami tongon Tuhan. Ase marsada diuhur hanami lah memuji pon pasapun kuranmu nama pasik in makite ibadah pertongguan nami. Malas doh mahur nami Tuhan. Marhite hata nani padas ni Bapak Pendeta Dedi Roni Purba Tuhan. Bani ibadah nami borngin on. Ipasingat kam hanami ali Tuhan. Ase tetap hanami mandihut kon harosuh ni uhurmu. Tongon ale Bapa itong atongahan ni perdalanan ni gulung nami. Gatidoi perhadap kon hanami bani pilihan-pilihan antara mangihut kon harosuh ni hurmu atap manangihon rosuh ni hadagingon nami. Terima kasih Tuhan. Na tetap opeham pasingat kon hanami. Ase hanami Tuhan tetap memilih lama mangihut kon harosuhmu. Halani janjimu dutongonin Tuhan. Barang ise na mangihut kon ham cupahan aluahon. Bapa nami nai surga bani panorang on ali Tuhan. Masa dani uhur Tuhan nami martonggo hubamu. Kihol malupusan nami bulan Oktober tahun 2022. Jangan masuk manami tongon Tuhan bani bulan November tahun 2022. Hitung-hitungah nih jemaatmu secara khusus GKPS oleh Tuhan. Bagi do kegiatan nadop direncanahon di tingkat jemaat sunai di tingkat resort. Persiapan-persiapan Natal sunai ginalegan oleh Tuhan. Elek nami hubamu aseham matong-tong komana marhorja bani haganupan juak-juakmu sunai haganupan jemaat Tuhan. Asigok malas niur hanami nalahu mempersiapkan haganupan in Tuhan. Jangan hagoranmu natar mulia itu tengah nami sadamar sada. Secara khusus Tuhan, yondos kon hanami, ibuban hanami mahite tonggo nami hubamu. Rencana ni seksi inang nasihol mga dong kontrit sedia bani tanggal 20 siah das kemudian tanggal 30 Tuhan bulan Oktober on ku puncak. Totu demabuei ipasiapon sedia ale Bapa. Yundang hanami doham Tuhan aseham mana turut campur tangan bani haganupan persiapan ni seksi inang GKPS Cililitan. Kasomani hamsi dia, jana ujur hamsi dia, kasih marhite kegiatan on Tuhan, lambin takas tongon hamdo, namar mudu-mudu si dia, namambere, nama sukup kon haganupan haperluan si dia,
nalaho mandalani on ale Bapa. Podo kam masih dia kumbani permaraan Tuhan. Asigok malas niur sedia memuji pemasapun godamu na pasingin. Jarah menikmati bueni pasu-pasumu. Sonin bagal ni holong mutukan kubani dunia on ale Bapa. Marhitay keindahan alam na buhay nikmati sedia ipuncak. Hubungan nami dumatongon Tuhan hubamu marhitay tongko nami. Rapat koordinasi full timer pakon di PHMJ se distrik Pitu. Nasi ulah dong konokon badi tanggal 20 lalu siah das kebat tanggal 30 Tuhan. Elek nami hubamu Bapa siah mata turut campur tangan. Namar khorja bani haganupan persiapan terlebih panitia nalah homak kobaskon acara onale Bapa. Ase marhite rapat koordinasi on semakin diar pelayanan ni full timer sonai age PHMJ sonai age nami majelis i distrik Pitu secara khusus ale Bapa. Tutu buedo rencana-rencana nado dipersiapkan Tuhan. Halannya Bapa. Elek nami hubamu ase am hamatongtong na pajorehon. Ase boy haganupan intupa jana demu hubani harosuh ni hurumu. Tuhan na bata Bapa nami bani panorang on hama Tuhan masada diukur Tuhan nami mamboban hubamu marhite tonggo nami. Secara khusus hasoman nabi nebagas na orang sehat bani panorang on. Situa tumbor si marmata Tuhan na bani panorang on mangahapkon sakit gigi ia tongon Tuhan. Holong atay mo ale Bapa marpasu-pasu hambani tambar na ni pangannya. Asa makorong na malumon. Jana marmalas nyuhur ia tongon Tuhan. Hamdo naboy mamberi hamalumon mahiti tambar. So nagi si panganon pun sinumon na konsumsi ini situa tumbor si marmata Tuhan. Iyon dos kan nami bapon hubamu ali Bapa. So nagi Tuhan hasuman nami nabadi panorang on homa bani pemulihan opisi dia. Bapak Pandita Junyaman Tawar Saragi. Sonayage Inang Mariani Sinaga. Sonayage Situa Tinus Purba. Situa Doloksen Sitopu. Situa Salimah Purba. Sonayage Bapak Marder Saragi. Badi panorangan Bapak kondisi ini sedia ibagas pemulihan. Kata padongo pehoma Tuhan hasoman nami ni bagas parnaburitan atau pena orang sehat sedia bani panorang on nalang ibotok kanami. Iyon dos kono nami do hasoman nami on lubemu ale Tuhan. Ase hamhoma na mamasu-masu haganupan upaya na iban ni keluarga. Obat-obat ni konsumsi ni sedia so nage si panganon pun sinumon. Ase makorona sehaton non humatungon Tuhan hubani sedia. Jupahan hamalumon sedia. Lambin tirgas sedia Tuhan. Ase boy sedia Tuhan marmalas niuhur mamuji pon pasapon guranmu nama passing in. Bapa nami na surga. Secara khusus komaibon hanami do hubamu Tuhan marhite tongko nami. Keluarga keri saragi garingging. Damani panorang di bagas perdalanan sedia Tuhan lah mulak ku Lampung tun Jakarta. Bani perdalanan ni sedia Tuhan i darat sonai ge laut. Ondos kubamu sedia Tuhan pasu-pasu ham homa kendaraan sonai ge kapal nalah homa menyeberang Tuhan. Asebui das sedia kubani tujuan Bapa ibagas nasehat. Gok malas nyuhur sonai ge orang tuani Tuhan. Ase bereham homa suba di sedia malas nyuhur. Marhite napadas kun sedia kubani tujuan di sedia ibagas nasehat. Bapa nami na surga. Bani panorang on Bapa secara khusus itong kon hanami do pagurimu jemaat GKPS Cililitan secara umum sonai ge sektor 2 opat pakon ni onom. Bani kondisi perekonomian ni dunia Tuhan nalang menentu. Jana buai informasi-informasi na itangar hanami negatima ben gobir hanami tongon Tuhan. Bapa langtuk bogoh nami nalah mamikir kon inahaganupan. Tapi persaya do hanami. Hamdo na memberi hikmat bijaksana huban nami Tuhan. Asibuy hanami menlubusi marguh hanami Tuhan nalah mandalani in haganupan. Sunai ge Tuhan bani panorang on.
Bani pun pandemi COVID-10 siah nala pesalosei. Itangkat hanami do bahasa adong sonari Tuhan naburit na menjangkiti ni umbah nami Tuhan marhite penyakit ginjal akut Tuhan. Haganu pan informasi Tuhan bui membain hanami gobir itong hatongani padalanan ni guluh nami. Tuhan hamdo pangajaman nami na tersulur. Halanya ya le Bapa. Berham tungun hanabuan nami uhur na pentar. Mahide tundimu na pasing Tuhan na hadir itong hatongani nami marsada-sada. Asih haganu panin Tuhan bui membain hanami lambin orot kubamu. Roh mengindu parguguh kubamu Tuhan. Janah parguguh ham hanami. Patugu kam hapur sayon nami Tuhan. Ase ulang gabi mabiar hanami. Gabi madabuh kanami. Kubani bagi-bagi ni parlajoan. Tuhan na bataba panami. Ibagas burngino na le Bapa to kinari. Nalako salosay ma. Ibadah pertongguan namion. Ibagas nalako istirahat kanami tongon Tuhan. Istiyon dos kon hanami. Modom nami istirahat nami bagas burnginon hubamu. Asa hamatong tong kumana manjagay hanami. Namambere gugo na baru huban nami Tuhan. Nalaho mamukkah korja nami bani arib na baru. Nasihol berekononmu huban nami ale Bapa. Tuhan ibagas nasadarion Bapa. Atapadong korja nami nalepak Tuhan. Atapadong dosa palangkaron nami ilubiluwi muso na ilubiluwi ni sama nami jolma. Salpuan hamin Bapa asilangin mangambat pasu-pasu. Janah talup hanami manjalo pasu-pasu na humbamu. Matungko nami Bapa ni balas kanami hubamu marhite anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Paima iujungi hita partongguata budarion berhitehon tonggo panutup pakon pasu-pasu mandoding hita lobe haleluya nomor 410 sada bait na parlobe pakon bait na paduahon janah sanggah mandodingon patupu hita galanganta. Ate tu pamabang na iba membantu pahukulan nami ho igong pamdoon janami ho malasulo anay jo iberehan damai na tarsulu sanggaman rangi horjahanan anani raknar malasu maringat hati Bata ganupan
Ase pasir hita ma dirita tu pita ma ibadah ta. Ase martonggo mahiton deskon hita galangan ta hubani nebata. Ham Tuhan nebata parholong niate yang jaha paredop ni bagal. Puji-pujian apa terima kasih masambah kono nami hubam. Halani duma undus hatamu benar. Saya perbugui hamba hanami mandalan kon in bani guluh nami si ganupar. Saya pasu hamba haganup juak nagabi perhatianmu pada skon hatamu huban haganupan jol. Jaluan jah pasu hamba galangan na sinumbah ko namion. Lahu manupaki horja ikuryamu. Aselam bin rarat hatamu in. Paingat ham homahan nami. Pasal tanggung jawab nami tonga-tonga ni kuryamu. Sonay homa tonga-tonga ni keluarga agi masyarakat. Ibagas goran anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Jalo hama galangan pakon tonggo namion. Amen. Riap mahita martonggo marhita tonggo na najarhon ni Tuhan Yesus subata. Hamba panami na inabiyata. Sero maharan. Sesaut Tetap hamba di sana bisa Tuhan penatap nami, bani mendepak nami, ulang Tuhan, kalau hamba apa sangat bisa doa. Amin. Kalau nasyama pasu-pasu bani Tuhan naibata. Hidup nyuri Tuhan ta Yesus Kristus. Pakon holong nyate ni naibata Bapa. Apa parsawaran ni tonduy na pasing na makasumani na siyam hagan bukan. Amen. Oras. Terima kasih Bapak Pendeta. Masuk kita tadi acara parpudi tadi tugas-tugas. Perlobihan nami tambahi hasaman nami holi sektor 2 pun sektor 6. Ya, ada di Ron. Ya, nomor lebih terima kasih tadi Bapak Pendeta Didi Roni Purba. Sonai ke inang situa Teti Mariani Sinaga. Sonai ke Bapak Situa Lesman Purba tadi. Dan mengidangi bani ibadah pertungkan ta bagas bornginon. Namangihut Bapak Inang satongko hita tadi se pandemi COVID-19 sihon boy lambin magu. Sebui kita mulai awal tahun depan beribadah pertumbuhan rumah tangga secara khusus di rumah-rumah. Hal ini memang mengidah kehadiran hanami memang stuck di angka 36-37 kita setiap hari Jumat. Padahal sopat kita mencapai 60, 50, 60. Jadi di nur nami mungkin doma das kita pada titik kejenuhan barangkali, atau memang ya mudah-mudahan hal ini sibuk barangkali koma. Jadi ase ninur nami boy mo holiay sada materi untuk bahan rapat ninur nami sonai i majelis sonai bani sinode jemaat nih mana na perloben na mangihut pasal ibadah ta ninur nami langadong ope perubahan sarupa do ase tetap meta mendiuti ibadah baik ay pagi pakuli siang jana domay buka marguru huban ini nyombah na remaja ninur nami sudur kita koma nyombah tanah marguru tene ase hadir koma bani setiap jadwal na dapito tuhon PHMJ pokon ni pokja parguru atau padong holi mengenai jadwal-jadwal untuk hari mingguan barangkali boy pada ketua sektor 2 pokoknya ketua sektor 6 tene karena kebetulan 2 minggu terakhir memang langi cililitan hanya minggu. Ada padong perkembangan boy pada holi hubata. Jadi di nur nami aima boy pada nami yang dosok nami bani ketua sektor 2 pokoknya ketua sektor 6 bekam ketua sektor 2.
Ya, terima kasih Ma Hubat Haganupan, terima kasih Hubani Nasyam, secara khusus Bapak Pendeta Dili Roni Purba, Pak Koni Nang Situa Teti Mariani, Pak Kon Bapak Situa Lesman Purba, nama bahon ibadah patungwata Bani Sabor Minon. Langarong pala na signifikan tambahan Hubani tuga-tuga pada seni Ketua Sektor Opat Nukanai, hanya kehadiran memang jelas agak merosot do Bani Jumon. Harap dohur tahuma Bani Harapata Haganupan untuk tahun berikutnya. Mudah-mudahan Boy Mahita bertatap muka rumah ke rumah setiap anggota jemaat. Bani Doma hampir menjelang 10 tahun lang marsitorian kita Bani Asomata secara langsung. Tambahan nih Bani Hanami pengurus sektor. Berakhir kan pertungguan. Ipadas PHMJ do huban nami sada proposal humbani GKPS Ancol. Tetap hanami yakin dan percaya hubani hita haganupan jemaat GKPS Cililitan sirsirdo marsiurupan terlebih masih bere-bere bani haperluan nih jemaat nih Tuhan. Aima sada proposal sada sektor nepadas ni PMJ huban nami pengurus sektor AC Rupita Marhor Jai sona HP perbagal pada teknik nasada matong hita jemaat sektor 2 bani proposal lontene dari kita untuk kita doon untuk GKPS doon Aimara tuga-tuga nami sektor 2 terima kasih pondus nami hubani Bapak Situ Aldian Ketua Sektor 4 terima kasih. Ya, makasih. Tuah, lanjut Bani Sektor Onom Kambang. Oras buat Haganupan. Terima kasih. Ito kanami hubani hita Haganupan, terlebih hubani Nasyam nomor 3 sa kanay, Bapak Pendeta, sudah Sibuan Doding, Situa Lesman, Sibuan Sapat, hubani Nasyam PMJ nami. Terima kasih. Ito kanami huma anggo hubani sektor onom hampir sarupa do nakanay tuga-tuga hay Haganupan hubani Ketua Sektor Opat ay tene. Terus tambahan ni Bani hita Haganupan sektor onom boy galangan pertongguat tene ase serahkon hita boy langsung bendara kuria pe boy bendara sektor pe boy se bendara sektor monitor bendara kuria tene. Jadi mengenai kehadiran homa sangat gimana ya minim banget doma hita sektor onom HP namin setiap hari Jumat pagi domay banget hanami to nga ulang lupa hita pertongguan budari. Tetap di hanami ay sunggal lupa hanami ay paingat huntong bata Haganupan. Tapi kita majelis pe malah lang adong piga na mangihuti dah kanami. Ondon si ben na haru si pangapkan na sona haru tungon na inuhur si bata. Jangan kan anggota na biasa kita majelis lang adong piga dah kanami na masuk. Ay mapangindon namin Banita Haganupan sektor nomon sing piga ang boy sing piga rin naribita bani taon 2022 pertongguan. Boy arapur namin si ringgas kita tene. Diutita tong ibadah pertongguatan na melalui Zoom selama tahun 2022. Terus nah berikut nih perjumatangan anta tetap paingat kita si hita tong baik dia telepon baik iga gereja pajupah tong sapa hita si dia tenes butuh kita sunahan na kondisi ini. Nah maninggur nami sona tugas-tugas tambahan terus tambahan ni se at kadong nakanay selain galangan pertongguan at nadong janji imanta waktu badi pesta-pesta na lewat pesta seksi sekolah minggu inang pemuda hal nilaman di Parma tahun 2 bulan nari mando boy humate na si Saloseon hita. Nah manur nami tugas-tugas ondos mabani sektor opat use. Ya, terima kasih Ketua Sektor Umum. Ya, ondos Bani Nasyam PMJ dong tolu Nasyam masih aturan teh kam. Terima kasih Bani Cipto Nami berenai penorang Bani Benhur lobe. Ya, benami lang dong perangir lanjut melobe. Terima kasih. Bani Wapeng. Asma, hama padas kon. May padas Ketua Sektor Kanay Haganupan. Iya. Terima kasih buat Haganupan. Lebih Nasyam nomor tugas tene. Majelas tugas-tugas Haganupan. Terima kasih Ma. Untuk semua Bani Ketua Sektor Opat. Terima kasih. Ya, jadi malah surut nih. Terima kasih Bani Nasyam PHMJ, terima kasih buat Haganupan. Udah hadir Bani ibadah pertongguan ta. Sonema tugas-tugas. Horas mau buat Haganupan selamat malam.
Horas. Malam. Horas. Ya, Ganupan. Mohon izin. Horas. Mohon izin.